kurikirana Imurenge TV. Umutekano muke ukomeje kuvugwa mu gace ka Sake mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu wa kane tariki 23 kwezi kwa mbere humvikanye imbunda nto n'imbunda nkuru muri Sake. Ibi bikaba byateye uruhagarara ndetse no mu mujyi wa Goma. Amakuru wava Isake avuga ko ingabo za M23 zagaragaye muri uyu mujyi ndetse hakaba habereye imirwano ikomeye yatumye abaturage benshi bahunga. Amakuru wava Igoma arahamya ko umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yageze hafi na Sake mu kureba uko ingabo zifashe ku rugamba. Kuri uyu wa gatatu w'itariki 22 guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wa gisirikare Major General Peter Chirimwami yasabye ko mu gihe hataratangazwa andi makuru ingendo zo kumanywa n'iza nijoro hakoreshejwe ubwato buto bwitwa amapirogue mu Gifaransa ku kiyaga cya Kivu hagati y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo izo ngendo zahagarikwa. Iki cyemezo cy'ubuyobozi bw'intara kiri mu itangazo ryashizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu tariki 22 ukwezi kwa mbere Igoma. Itangazo ryagize riti abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru bamenyeshejwe ko nyuma y'ibibazo by'umutekano biri hafi y'umujyi wa Goma byatewe n'ingabo za M23 by'umwihariko hafungwa ikiyaga cya Kivu. Kuri ubwo ntibyemewe kugenda kumanywa cyangwa nijoro mu mato yitwa amapirogue ku kiyaga cya Kivu hagati y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iri tangazo rigira riti kugeza igihe hazatangazwa andi makuru ingendo z'amato ntizemewe. Tukivuga iby'umutekano w'aka karere kuwa kabiri w'itariki 21 ukwezi kwa mbere, Société civile muri Kivu y'Amajyepfo yasabye umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugabanya igihe yari mu ngendo zo hanze y'igihugu. Société civile imusaba kuza mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo asubizemo icyizere abasirikare bari ku rugamba bahanganye n'ingabo za M23. Iri tangazo ryatangarijwe i Bukavu mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Société civile ihangayikishijwe n'umuvuduko inyeshamba zifatamo imijyi muri aka karere mu gihe gito nk'iki. M23 yafashe imidugudu ya Lumbishi, Numbi, Minova, Bulenga na Kalungu. Ibi byatumye abaturage benshi bava mu byabo cyane cyane mu karere ka Kalehe. Baragira bati hari abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe tutazi uko twabigenza muri iki gihe. Abantu bapfuye mu mujyi wa Kitembo, abandi barakomereka ndetse bakaba bari mu bitaro bya Panzi Ibulenga. Bamwe mu baturage barimo kwimuka kubera ubwoba bw'ibisasu bigwa mu midugudu itandukanye mu gihe cy'imirwano hagati y'igisirikare cya leta n'inyeshamba za M23. Baravuga ko zitera ibisasu kuva kure mu mujyi wa Sake. Muri ibi bihe kandi Ministre w'ubutabera w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahamagaje abanyamadini ngo bakore amasengesho yo gusenga Imana ngo ihagarike intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse ngo no gusabira ingabo ngo zibashe gutsinda urugamba. Ministre Constant Mutamba mu itangazo yasohoye yavuze ko abemera Imana bagomba kwihuza ngo bereke Imana ibibera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kiliziya Katolika yavuze ko izitabira iyi gahunda ya Ministre w'ubutabera. Ministre Mutamba yasabye guhuza amadini ku itariki 9 ukwezi kwa kabiri mu gusenga no gukusanya amaturo yihariye mu rwego rwo gushigikira abasirikare ba FARDC mu burasirazuba bw'iki gihugu. Musenyeri Donatien Shole umunyamabanga mukuru wa Senko yabitangaje nyuma y'inama yagiranye kuwa kabiri tariki 21 ukwezi kwa mbere i Kinshasa ari kumwe na Ministre Constant Mutamba agamije gusaba ubufatanye bwa Kiliziya Katolika muri uyu muhango. Yagize ati ndamwemerera ko ari inshingano zacu nk'itorero zo gusenga uko ibintu bimeze mu burasirazuba turabizi, umutekano, gushaka ibintu by'ubutabazi ndetse n'ibyago bihabera turabizi, nuko ubuzima bw'abasirikare bacu bumeze turabizi. Si n'abasirikare gusa ahubwo tuzafatikanya no gutoza ibintu byafasha abantu bakuwe mu byabo. Musenyeri Donatien Shole niko yagize. Twibutse ko umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uhangayikishije abantu benshi, hakaba harimo n'abaturage bakomeje guta ibyabo berekeza mu bisagara bikirangwamo umutekano. Kurikirana Imurenge TV.